Sien ke Nyngkong akibat ba ke Syang basa hari boy Sngi kilayok ban Rakhe ke Sngi Laitluid ke hanyo phanyo snam hadin bagari boy Sngi galayok pura ya ke Patharkhmah Civil Subdivision uba sos thana sotun chief whip ke sarkar jala ubadairu MLA jirang ulakentiu ya kalama kari India ringkat ke jingdon ki officer sarkar bat ki ba kaladon ke jingyat march pas daki khatsan tadi ki school ki badan hari boy Sngi but sakit drama ke jingshat bat jingruai nang tapat ladon sa kajing lekai kriket happening kinong hikai berkinong teri sarkar kumjuru kajing lekai football ki kentei ke balong happening ki khana school na Umrit Presbyterian Secondary School persya ki khana ke Patharkhmah Government Higher Secondary School. Sejak taktik berjam zaman taktik contingent. You don't know yang the contingent kebakat do ke Israel Secondary School Girls dalam dari resmi Sinal. Kajing snowman nga ai kublay pi hagani kajing pendap jongi ya kajing ya lenti kaba nyo pun rusnam kajing yo ya kajing Laitluid kadai kapor kaba kentang bangin paidin ya kajing le kibabun kajing len lati bat kajing no senyang jong kinong yale Laitluid kum kinong India ibadap da kajing sarong hagani Sngi ikan mau da kajing burom ya kajing len ladi jong kinong ilam jungi kum Mahatma Gandhi Pandit Jawaharlal Nehru Sardar Vallabhbhai Patel Netaji Subhash Chandra Bose bat Dr. B.R. Ambedkar ikan mau kerpang ru ya ki klawat na kani ka rijungi Utirot Singh, Ukyang Nongba, Bat, Upa Patakan Sangma. Ikan mau ya kejing kurum ya kejing pa jingim jong ki klawat na kitnat shipai ki paramilitary force bat ki pulit ki bla IT la kejing im banyada ya ki pa nyong shong shnong. Kani kesnem kanlong kebesa nam hake history kerwi kadba ke India kala shimti ya ke G20 presidency kari jungi kalong kabala kre balong kanong yalam ya ki pa nyong shong snong jong kari G20 kani kapinyo hangi ya kakabu banwanra ya ke jingede kabajang bat kiwegiri hakaliang kayo kakot kajingile jongi banwat kilat maniada na kajingkala kamarian home and political
Ilamat ia ka syongsuk syongsengan haga jela jungi. Ban penklanyi ki bo kulit dan Sien ilala bantung si hajar si pongut ki kulit. Ka sorkar kala menjur ban bu hinyau teli ki boda outpost hagi tain kaput bat ka Assam. Ban penklanyi ki boriada ki tain kaput. Ka sorkar dan Sien kala menjur ban tau ya ka Directorate of Forensic Science. Ban penklanyi ki kam forensik hagi jela ban yarap ki jing rai penrem bat jing penstom ya ki nong kam bian. Ilas dangru ban penklan ya ki jing ton kam jang ki kulit kentop ya ki jing tei ya ki ying shong kulit aki district repair. Kaji ekran yesu ka perengge HLC ka sokar India ka sokar jela kalaya Shakmat. Ije grand glass dang baka soka jela kermen baka jingis selok baka HNLC kalong ba saiso kanang bagin la banwara eka syongsuk syongsengan kaba shirta haka jela. Agus nembaladep iladep yesoy ka MOU baka jela Assam haka jingedon lang menteri kampo yin ke India da kaba long ke Sinjam ke Nyngkong ban pinbet ya ke jinga ke Japut hapadeng ke Meghalaya bat Assam. Ke sorkar jungi ke anglo ban pinbet ya ke jinga hak ihinriu teli ke jaka badan ke jinga per. Kata halangpi Bordwar nongwa Mautumur Deish Domria Block 1 bat Block 2 bat Piar Kanduli. Akabidai bat kene Menteri Rangba Jongi ulai kendu Bad Menteri Rangba Assam hak Art Sautrik Jimang Arajar Arpulai. Lala Banchau ik Regional Committee na kabenta kini kinriu teli kitany badan keji per bad kini ki committee kala dapat pelong bun teli kijialang bad kile kenduru ya ki nomik mat na Assam manpinya Shakmat ya keji kelen ya penbet. Ake agriculture farmers welfare Katnat agriculture kalong ubudlum jong karoy kapar haga jela. Katong jungi kalong mankin siu. Da asya ay kayo kokot kinong rep ibatrei hagi kam rep pentor rep so bajur. Kakamri jingri ikamri dokha bat kari nyang rusom. Ila pelong bun ke program na kabenta ke jingmento jong kinong rep. Apo ka PM Kisan Saman Nidhi Scheme kumba arlak ngut kinong rep ke jela kilayo jingkershan pisa. Apo ka Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ka soka jela kal ai jingkershan kinong rep. Na kabenta ki marep ibaju rep akayom perem bat sinrai. Shushu kumba katsanaja sanspa prapungut kinong rep kinyo mentoy naga scheme pinduna sut da 100% ikitu gibadon ya ka kisan credit card kawan penrung bet syaka account jungki kinong rep ha ki than kindong kilayo aspa teli ki kali pick up apo ka prime agriculture response vehicle scheme ya kini ki kali lapan ru bat ke GPS nang ba ki try kali intip ya kalek kawan jong kini kali. Animal husbandry kasorkar ada banwara ikelat kilenti ban kentiu ya ki kamri jingri ban penbiang ya ki jingai dawai ki dokha ban kedut bat ki jingbam vishna na kedut apo ka progress scheme Nriu pusau haja teli kisnyang kiba bha bat kumba iwei pun kapwar lat teli kisyar koilar bat laija sanspa teli ki belang lasam shiki nongrep agis nembalala kapigri bat milk mission elala ban penmentoy ya shipo haja ngut ki briu apo ka milk mission chispa teli ki dairy cooperative society lada banchau Bat sijar news pak lai puitli ki masjidut lala bantunyo adu menta. Aga fisheries
Haka snem ajar arpulai kerana fishery kelala bantenmi hadu katkendah hajar lais pak nyok usau metric ton kedokha kumba million kedokha penmi sembai bat palat nyos pak sau nyo metric ton ke sembai dokha Shushu la penkela pung dokha ya kijaka kibalasot syakashi kibalakot syakashi jar syakashi pak san pulai hakta ringkat ke jingshna ya ki khandliu teli kijaka Pinkha berling, prapuitli kijaka dokha ban riu teli kijaka di dokha. Ila simru ye kelat ban kentiu ye ki jingri ye ki dokha ake jela. Textiles, agriculture kadai ka way na ki tanat ki bakongsan ke jela, haka ba kumba khandai %, ki briu ki tre ye kani ki chaikam, ba ki dei ki kentei. Ke design innovation resource center ha umden diwon kalakentiu ya kirukam than jan bat penmi ya ki jan rusam ke integrated textiles tourism complex sanongpo la janda ba non suppletion shushu ke sarkar kala menjur ke lightly ki jaga penmi bat than jan ha receivable pra selsala bat William Nagar ban kentiu shushu ya ki kam than jan ha ke jilla community and rural development MGNRGA kalong kalat aikam ikthai nongkunong bat ki village employment council ilai pedeng bat long Islam penroi ye ki thai nongkunong kumba iway point riu punyo lak ki long yeng ki layo bantre hapo MGNRGS hagasnam arjar pulai arja abusau apo kementri yas awas yojana gramin la bantai 8,000 teli ki yeng Haka mang tingka kebaladep bagi sorkal temu bantai iway point khatsan teli ki long yeng hapo PM AYG haka neka snem kebanwan di self group kilala ban kentiu ye kayo kot batru ban ai ram ye kiway hapo National Rural Laitluid Mission la kentiu sieja sanspa khagway teli ki SSG haka neka snem baladep